جن دے ہاتھ زہری خالی نے اللہ دی عزت دی قسم زہری تے میرے محبوب دے ہاتھ خالی سارنا ہن ذرا میرے وقت تک میں نقشہ بیان پیا کرتا رب انہاں ہتھاں دے بارے کہندا ہے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا اے میرے پیارے حبیب آج تیرے گورے گورے خوبصورت حسین ہاتھ نے فرمایا محبوبہ زہرن طور تے مصطفیٰ دے ہاتھ نے پر حقیقت جتے میں خدا دے ہاتھ دے ان میرے وقت توجہ کرنا مکے دے ابو جہل دا اے عقیدہ سی کہ نبی بنانا سی تے مینوں بنا دینا 4 قلعے نے مال مویشی بندیاں چ میرا نام ہے نبی انہوں بنایا نعوذ باللہ جے دے ہاتھ خالی نے ابو جہل نو کی پتا اے تے او محبوب ہے جے دے متعلق رب فرماندا ہے انا اعطیناک الکوثر فرمایا اے محبوب میں تمام کائنات دے خزانے دیا چابیاں تیرے خالی ہاتھ دے اندر رکھ دیتن محبوب جنو دل آکھی دیتی جا جنو دل آکھی عطا کر حضرات توجہ کرنا اتنے حکمت جیڑی میں سمجھدا کہ رب سونے نے زہری میرے محبوب دے ہاتھ خالی کیوں رکھے جیڑی حکمت میں سمجھدا او تیری سماعتاں دی نظر کر رہا اللہ دی عزت دی قسم میرے رب نے فرمایا ہوئے گا فرمایا اے محبوب میں تینوں زمینہ اس واسطے نہیں پیا دینا تینوں مال مویشی اس واسطے نہیں پیا دینا اے میرے پیارے حبیب میں تینوں دنیا مال و متا اس واسطے نہیں پیا دینا کہ جدو صدیق اکبر کلمہ پڑھے او مال نو ویکھ کے کلمہ نہ پڑھے اور رقبے نو کلمہ نہ پڑھے محبوبہ میں رب چاہتا ہے ہاں جدو کوئی کلمہ پڑھے او مال نو ویکھ کے کلمہ نہ پڑھے بلکہ میرے محمد دی زلف دا قیدی بھر کے کلمہ پڑھے جب کوئی کلمہ پڑھے مال مویشی دنیا ویر کے نہ پڑھے میرے محبوب دی واللیل دی زلف دا قیدی بن کے پڑھے قبلہ محترم شہر اہل سنت دا عقیدہ کہ اج دا عنوان انہاں نو سمجھاؤ تے اے بڑی محبت نال ایک اشعار سن دین تے کن دے اندر حکم میں دیندے سی میں پڑھدا پیاں اج ساڈا عنوان نبی دا سہرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے اج ساڈا عنوان نبی دا سہرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے آ گیا توجہ آ گیا او میں آمنا دے گھر مومنو خوشیاں مناؤ مل گئے سرور بخشش دا اتنا دیر تو بیٹھے سنو بخشش دا سامان نبی دا سہرا ہے مولا دا قرآن نبی دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بھائی مصطفیٰ صاحب اور بھائی نور احمد بھائی حسنین صاحب تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا تینو بیخ کے چند شرماوے جے او جاوے سیر چمن ہر پھول سیس لیواوے جے او ہاتھ لاوے پھلا نو ہاتھ پھلا وچ نل جاوے بجلی ڈردی چمک نہ مارے او کتے بے ادبی نہ ہو جاوے
आजम एडा सोना माही ते मैनू किधरे नजर ना आवे आजम एडा सोना माही ओ मैनू किधरे नजर ना आवे क्या बात है सुनो हुण अपना अकीदा सुनो हर जगह सोहने नबी दे गीत गाते हैं जो भी मिले सदका नबी सोहने दा पे खांदे हैं सुनिया दी सुनो अपना कीदा सुनिया दी पहचान नबी दा सेहरा है मौला दा कुरान हुण आखिरी जुमला चिश्ती दा सुन आखिरी जुमला इहदे अंदर ही मैं महबूब दा मिलाद बयान कर छड़ना है तेनू मुख्तसर तेनू अकीदा समझाया है अल्लाह दी इज्जत दी कसम तू इतना खुश नसीब है उस महबूब दा जिक्र सुनने वास्ते आया बैठा है उस महबूब दा जिक्र इतना देर तू सुन रहे है जेरे मुताल्लिक हसन बिन साबित कहंदा सी व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ वाह वाह तुहाडे सारे जिन्ना नात खां पढ़े ने इन्ना सारियां दी नातां एक पासे मेरे हसन बिन साबित दी नात बेशक इस सहाबी रसूल दी नात ते तेनू बोलना चाहिए सी यार सुभान अल्लाह हुन इंदा जल्दी जल्दी पंजाबी ज़बान दे अंदर तर्जुमा सुन जेड़ा मैं तर्जुमा करदा हजरत हसन बिन साबित मिंबर रसूल ते चढ़ के ना मेरे महबूब दा बद्दुहा दा चेहरा तक के अर्ज करदा कमली वाले आका रब ने तेनू किंज दा हसीन बना के भेजा है इंज दा हसीन बना के भेजा है पता इंज लगदा है जिवें जिवें तू अपने रब नू कहंदा गया है तेरा रब तेनू उंजे ही उंजे बनांदा गया बेशक हजरत हसन बिन साबित अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब आपके रब ने आपको बनाया होगा रब ने पूछा होगा महबूब बता मैं तेरे अबरू कैसे सजाऊं यही मेरे महबूब दा मिलाद है आखिरी जुमला सुन मेरे महबूब दी मिलाद दा मेरे रब ने फरमाया होगा ऐ महबूब बता मैं तेरी आंखें कैसी सजाऊं मेरे महबूब ने अर्ज की होगी मौला ऐसे बना दे मेरे रब ने पूछा होगा ऐ महबूब बता मैं तेरी जुल्फे कैसी सजाऊं मेरे महबूब ने अर्ज की होगी मौला ऐसे सजा दे अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे रब ने पूछा होगा ऐ महबूब बता मैं तेरे हाथ कैसे बनाऊं मेरे महबूब ने अर्ज की होगी मौला ऐसे बना दे जब पांव बनाए होंगे रब ने पूछा होगा महबूब बता मैं तेरे पांव कैसे बनाऊं मेरे महबूब ने अर्ज की होगी मौला ऐसे बना दे मेरे रब ने पूछा होगा ऐ महबूब बता मैं तेरी तोर की निधि बनावा ऐ महबूब बता मैं तेरी चाल के निधि बनावा ऐ महबूब बता मैं तेरा चेहरा कैसे सजाऊं अल्लाह की इज्जत की कसम जो इस जुमले पर ना बोला मैं समझूंगा महफिल में वो हाजिर नहीं है मेरे महबूब ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की होगी मेरा वजदान कहता है मेरे महबूब ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की होगी मौला मुझे ऐसा बना दे जो मुझे देख ले वो तुझे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी शकील भाई सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है मेरे नबी की हर एक बात कुरान की तफसीर है अरे सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी
کی یہ تصویر ہے، ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ محترم بھائی جوید صاحب بڑی کمال محبت کرتا ہے، ہر مہینے میں آپ بڑے 21-14 قبرستان بابا اللہ یار کانجن دے مزار تے ہر 11ویں نو آندا، اس جمعے نو بھی انشاءاللہ حاضری ہوے گی تے میرے نال صوفی اللہ دیتا صاحب آئے نے تے محترم بھائی میں صرف ٹائم بچا رہا ٹائم، محترم بھائی جوید صاحب دا حکم ہے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کل بھی نکل بیٹھے رہے مسجد میں عیسیٰ ثواب دی محفل آیا سی، اشعار میں پڑھاں گا پڑھانا بابے جی کو سی، اشعار میں پڑھاں گا جی خدمت ہوئے گی وہ قبلہ بابا جی دی ہوئے گی، کہ بابا جی کسی تعارف دے محتاج نہیں، خواجہ پیر غلام محمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ 12-14 چک دے جنہ دا مزار ہے، یہ انہوں دے پہلے مرید دے پہلا خلیفہ نے، کہ بابا جی میں پڑھانا انہاں کلو سی، صرف بھائی جوید نے حکم دیتا کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ اشعار پڑھ دو، اشعار میں پڑھاں گا جن اس دوران خدمت ہوگی وہ بابا جی دی ہوئے گی، میں پڑھ رہا قبلہ بھائی جوید صاحب، یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے، جرا حسینی بیٹھے مجبور ہو کے بھی پڑھے گا، یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اشعار ایمان دی طاقت نال سننی ہے یار، بڑا خوبصورت اشعار ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کیا ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، یہ اشعار میرے نال پڑھ لو، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی۔ سبحان اللہ۔ سارے دوست یار بیلی سجن نقیب محفل قبلہ صدر محفل بھائی انصر نظامی صاحب بڑا سفر کر کے اتھے تشریف لے آئے، تمام جنہ حضرات آئے بیٹھے بانی آنی جلسہ تمام دے شکریہ، اللہ تعالیٰ سب دا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ جو قبول فرمائے، سارے انہوں اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے، سارے حضرات نے اتھے تشریف رکھنی قبلہ نقیب محفل گرامی قدر شروع ہے، باقی دعوانا الحمدللہ۔